Katana District Selection Committee jong ka East Jandel District menda kasni kalaiti ya ka jubab RTI hoba Richardson siang shai kabadan hadu arhajan Ruspak naisla utay urang ba ubabu RTI uloong ba watla ka taru ki dangdan ki benta ki ba ompat sngohon ba kata ka jingjubab katana DSC. Aka jingbot dia ni ki RTI balabo upa Richardson siang shai menta kasni ula led banyakan do yo PIO Manish Kumar IS ha office deputy commissioner ha clear tangba uklem la banyakan do yo PIO but ong ba unsalet biang ha ka wei kasni manaka liang jong ula depan kreru ya ka pisa ka ba san hajar tingkatam ban sio ha DSC ha ka be day bat ki RTI bula bo bat ula penkre de pisa kutia suda. Kumban syup haidin uba Richardson siang shai urangba na East Jandel District ula dep ban bo hado lai teli ki RTI ha ka be day bat ki post ni ki kam ki balat balapan mana lingba ka DSC East Jandel District ka baula snotho ba kam shim ladan ka jingyat bet yat renti ha ka rukam khat interview bat ha ka rukam thap kam uba siang shai uloong ba na marga post demonstrator kaba katkom ka jingpen bana ni ka notification kaba penmi men hakini kita yo balalet kami kani ka notification do day namar ka jingbot dien jong lingba ka RTI dia ya kani ka post ba penyale exam men shitarek nailor batru halor ka jingpen bana ka DSC East Jandel District yaki post sectional assistant ki bala pen mana balat ki arteli Henry hakapor pathung kampan la thung hadu laingot ki brio kini ki dei ki ba uba Richardson siang shai usno khia pat bo dak RTI hakatana DSC East Jandel District na memang kuan nak biang kan hi te kat ko em hi gani anda yo ya kata intimation ku pentip ki yang usuno ya ka ba RTI la detok ku pediang kam gajing preparation ke yongki tikar wa em ko hanga tikar penti pecha kita gi pajba ku wajo kerjaan yang aya gani kam lalu tio depte ongi i contribute temanal penpo gi hayung contribution ki penpo gi di ke coin yarap ongi kar wato belang i depte ongo kar em gani pisa te kom ku contribute ki hanga ku em hanga ku hayung asam tera ada kani suno ya kebai RTI kita gani ga third RTI kamu jemput yang inspect ko file na poi ko ga sela lani ku ongi pages yang ka artai cakam wa arajan ruspa kende sela popo ya kapisa to saga san hajar ruspa tam teda kat ku em gini ka hanga we ka jingyarap yang paralog contribution yang ka imlang salang paiba dakani to usuna achaka office hawi to su ya ka bai RTI kini kapisa kamada ekan jimpentip na ka office yung PIO sanga ko ito wo collect inspect ya ke RTI depte lada man ko biang yusu te dawandra da kapisahi ku su ya ke bai RTI ini apa ke office yang PIO yang ke DSC ini ka so tarik September ada Hausan haka jing budin yang ngawi to baga tuga RTI ko da file haka office yang PIO yang ka DSC East Jandel District ni kasni hadin ko da wana haka tugas ni Monday ko man ka tarik September ada Hausan kamu pun kamu pajba haka tugas ni ko budin yang ay kani kejuk RTI ko man ko wanli na kani ko file hawi to baga ni DSC hadin da chemo na dealing assistant pa HM ngo PIO na PIO pa HM ngo nga dealing assistant ben dealing assistant pa gichau DC ta ku ada kentai HM DC atau manu kamu PIO ta halor kete da bodi na ka ni kusni kedagwa wan biang oni to hadin ketugas ngi citarik haka following day ko mut kesni ko board haka tarik point ka email na ka office yang deputy commissioner chaka changa aku pentip ko one inspect ya kani ke documents ya ka third RTI yung nga ya kani ke intimation letter man ko ka dated cleared aropra August arjar 2000 ko man ka reference number EJHD
dsc.8/2013/volume 1/6 haka ni ke intimation letter da phawan ki anga inspect ya ke relevant documents haka 8 tarik September haka DSC branch te kat oto haka tigas 8 tarik ngam jingbun kam ko nga tum ya respond one follow up ya ke ni RTI nga inspect haka following day ngi wabor an lek wa manin ka tarik le haka jingbun kam nga mem yo one te da wan ni so tarik haka ni intimation le da kana ki nga wa ka information ko to wada kreki changa to emko arjan rus pa kende sla ko poi hapsuan os jagasan hajar aspa kat pra te ya keni ngala de krei o ya ka pisa ko suhi ne ko wada de wanra ale cha ka office yung chini chong PIO ko suno ya keni te Henry hakajing inspection yung ngawan ya keni ki information ko wada kreki u changa daw to ki ogiwan inspect na ti sekep to uman ready ko to changa te MK benta ko man satisfied ka kam Japan yung nga te man daya klamo dealing assistant ho ito wakate wan satisfied da ongko ya gite ta habi klam PIO te bigdaw tibiye tu PIO memune ka kam tim yung dealing assistant te ngabuanan o hagi wikes ngiwan hayu to wan follow up an now PIO yakini ke information ko kamada ongki open crack u changa